Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله رحمة للعالمين هاديا وبشيرا، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال في آية أخرى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga palanggungan agama Islam, haindon hadya na maid kato tanyo in sa reyo bulan. Yari na isab kita niyo sumung pahambuok pakaradyaan sa laggo-laggo. Amin hikatibuok sin Rukun Islam 5. Amo na yung paghadji pa Baitullahil Haram. Ini mga katawtay manghuran hakam Islam, bininan kita niyo kabtangan sim mga sila nakauna rin kato niyo. Nakahati sim pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala, labi-labi na yung mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, min nakajajaga sin hinang niya. Asibi dakula, duum adlaw, amin wala limitas kanila ingkatan sara sin Allah ta'ala buat malaingkan timarang kanila. Amin mapatut na tuurulon hikasampurna sin pag-ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap maghahawain waktu magsusung in jaman magkuku in pag-iman si manusia. Pasal simbanus sing kasasawan halaw man sing gumi ini. Iban taod sing kaibukan halaw sing gumi ini. Amin sambil in mga pakaradyaan ini jimatuna halaw man sin lugal pag-iibadatan patuhan Rabbul Alamin. Amo na yung pag-ianon Masjidil Haram. Masjid hiaram sin Allah Ta'ala yung katan di mapatut hinangon si manusia asibi dakula manahut maaslag
insubay ayaran sinabuk pahambok din katot taniyo. Nahasabab yadto, bang maglalayo in wakto, ubos lumayo kita niyo ring hasara sinallahu ta'ala, tanto wayron nakasudda-suddahan na to. Wayron na mahampit na to dahil hawak turihil katot taniyo sinallahu ta'ala. Amuray puunan sing kita niyo katan. Wala kita niyo biugsaksin ina na to, maripalaw man sin gumini, nagdarabulawan ibang pilak dahil halom tiyan niya. Waktu rin dihil kato taniyo sinallahu ta'ala. Magpadyukop, singkatan, lutuanan na to. Hangkan kita niyo piyapanjari sinallahu ta'ala. Amunin magtag-ipon harap kaniya. Nahasarab yan, bang na to, kajagahan marayaw, inamal ibadat na to, tanto, dumatong kato taniyo yung pagsusun. Hasarab yan, in pamukuhan addat, amoy in kiyawaan simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pangadjian dakula, hapag paamo sinhinang, doon hariakan sinallahu ta'ala, amunain ama singkatan karasulan iban kanabihan, amunain pamho Ibrahim alaihi salatu wassalam. Biyata doon ha ayat, biyat bat na to kaina, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin pa'atammahun. Biyata doon ha ini sinallahu subhanahu wa ta'ala, ibot, tiyukas tuod sinallahu ta'ala, in Ibrahim alaihi salatu wassalam, sin sabugat-bugat panukas. Daing hamanga sabugat-bugat panukas, kialuki sa launsin Quran, mahamulya, amo na into sabuton na to. Hawak to ini. Wa idibtala Ibrahim rabbu. Ibut, siulayan, tiukas, iuji sinallahu ta'ala inna bi'allah Ibrahim. In kamaksuran lang niya sin ibtala, doon ha ini, sin Nabiullah Ibrahim, sarta siyabot bi kalimatin, dahing ha mga kabtangan. In kahimut-mutan sin pagyanon kabtangan, amo na yung katibusan sin Quran mahamulya, dahing ha panagnaan, ayat sampai pakahinapusan niya. Karena lang na in kamaksuran doon haon, annaha al-awamir wan nawahi. Amo nimpiyang daakan sinallahu ta'ala man simpiyang langan niya. In Nabiullah Ibrahim, siyang lit sinallahu subhanahu wa ta'ala, sabab siyara in nakabidda, daing hakatan karasulan kanabihan sinallahu subhanahu wa ta'ala, amin uno-uno nain, piyang daakan kaniya, panggausan niya, hinangun, sarta hitunay, uno-uno indaakan, misan pamabugat kaniya. Muna-muna, dahil ha mga nasabot sim mga sila, nakauna rin kato. Tutukasan ha Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sampay siyang litsesin Allahu ta'ala, wa Ibrahim alladhi waffa. In Ibrahim amoy in tumutunay sin uno-uno na piyang daakan kaniya sin Allahu ta'ala. Di siya magmari, di siya magmaayaw, sarta dahon niya, hakakausan niya. Nain ini, biyayta diha, kato taniyo muna, tutukasan dakula, amunain, pagdasin Nabiullah Ibrahim, haasawa niya. Karena daakan sin Allahu Ta'ala, iwan na sin anak niya Ismail, alaihi salatu wassalam, pahambuk lugal, hambuk lihak, wayroon, tumbu-tumbuhan timutubo, wayroon manusia naguhula, wayroon doon haon kabuhi karna igang inhula,
Hasabab yan, pagkasyariaak sin Allah Ta'ala, hipaparamad tin asawa niya, iwan sin anak niya, hambuok-buok, panagnaan anak sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, amon Nabi Allah Ismail. Kadto niyo kuno. Anak panagnaan. Amin dia daot singkatan usog makabak anak, labi-labi na anak usog. Sumakawa labi impagtaat niya pa Allah Ta'ala. Daing sinlasa niya, iban ug niya anak niya. Karena yaon halom simbigi jantung niya rin Allah Ta'ala magdaak bang bukun hikarayaw. Ingkatan hiraak sin Allah Ta'ala haipon niya. Amin to sa hilabay niya rin hatutukasan niya. Kitaon bang biya dinin hugot sin pamaugbog sin ipon niya. Karena tuy hangkan niya tukasun pasal sin malasa siya. Biyayta sin pangu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha idha ahabba abdan ibtala. Imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang aun ding mga ipon sin Allah Ta'ala kialasahan niya, tukasun niya, ujiun niya, sulay-sulayan niya, kitaon bang biya diin. In kahugot sin panayma niya, sin pag-agama rin ha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena iniaangot sing kita niyo katan, sarta pangdaakan kato taniyo sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo na yung pagmalila sa bunal patuhan Rabbul Alamin. Amo na yung ka-Islam matan patuhan Rabbul Alamin. Amin wayroon, liko lingbod sin pikilan, iban akal doon hayan, sumod palawman sin pag-agama, agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang unimpiyang daakan hinangon, bang unimpiyang langan tangkisan. Bihad tuhad yung mga katawtay mangurang, hakam Islam. Biniin doon. Nasarta, dahil hapagtaat sin asawa, hawana niya. Amuin hibiin sila hapambuk lokal yaon, wayroon misan, tao, makatabang kanila, wayroon misan bungang kahoy timutubo, wayroon misan tuwig, nangasubo sa habanan niya. Ay kau ya Ibrahim, unuin pagbin mo ka mo ini rihalungal ini, pangdaakan kay mo sin Allah Ta'ala. Way kabtangan duwaing san Nabi Allah Ibrahim, imyan hadyahu. Paghian huulaw niya, nalaw niya rin kami masya-siya. Pagganyan daakan kay mo sin Allah Ta'ala. Bihad to yung mga timatayma sin sarayaw-rayaw panayma dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain, kaig sin Nabi Allah Ibrahim, laong sin magbibisara, na naikod birangan, dahil anak iwan asawa, nagbing madto pa amin lugal, bakas kiarunan niya. Sa lago-lago, tutukasan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaruan niya, dahil nga mga tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain, dia aksya sin Tuhan Rabbul Alamin, labay rin hatakainop, hipapasumbay kaniya in anak niya. Panagnaan binin, wayroon makatabang, hikaruan niya, dia ak sin Allah Ta'ala hipapasumbay in anak niya. Damikian, doon hayaon dia nagbisarain anak. Bang biya katuuto, dia kakusintuhan ko, hipapasumbay kau kako. Labay rin hatakaino. Wayroon in anak imian uno-uno nakabtangan, panulang hak baita sin ama niya. Inagi sadya, ya amaku, agara in kabayaan sin Tuhanmu, yang daakan kayo. Damikian, yad tura isab, in amoy in sarayaw-rayaw, dahing hamanga, panayma sin anak, tungod pa amin pagtaat niya pa ama niya. Jari niya, hikatu, amunain,
namando siya palawm sing kauman. Sarta lamo din ama niya roon hawak tuyan, halawm sing kauman yaon. Amoy in di tumayma simpang hindo niya. In kabayaan nila pag-ipunan in barhala. Sarta sila in nagbabaya sing kabayaan nila hinangon na pag-agama nila. Sampay nakaiyan siya ama niya, ya ama ko, bang biya agad-agaron, subaya ikaw yung pagtag-ipunan sintaw halom sing kauman ini. Sabab ikaw yung maghinang simbarhala. Maingat siya ini tik-tik simbato yaon sambil lumupas siya lupamano siya. Amo at tuwin hirakang sin ama niya, hinang kabuhianan, inakinihama niya bihad. Diugalan inama niya sambil. Diugalan inama haanak sa sumakawain anak. Pagdari tumayma inama niya haamin pagpatumtum niya. Laong niya ama ko, pangayuan tarakaw kaampunan pa Allah Ta'ala. Masi-masirain anak, malasaha ama niya. Misan pahalawm kalaungan, maita, sabab ama niya nahinang sabab limaway siya maripalawman sin dunya ini. Masi-masira, hiyahalgaan niya hiama nihangan in siya ama. In kita katan magkasa, in kita katan magkalaong. Apo na to Adam, in nakaw na rin hakatan, nalaong, sa sumagawa, in kaya rayaw nagtawat. Amurati mapatot na to singura. Bang kita malaong, bang kita masa, magtawat kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupayari, malupasin ang malibadat na to. Amo adto, amo nain, doon haon sambil inhinang niya, hambok waktu, paagaron siya papagbunyi-bunyi sin adlaw yadto, karena magbunyi-bunyi sin pagkugkuyag, bang mabot nain, waktu sin panglaggo nila habarhala nila, nalong nire ako makaagad kanyo. Kala inni sakim. Inakulong niya na sakit. Laong si mga mananapsir, impagyanon niya sakit, na sakit, in pikilan ko kanyo. Di ako makakad kanyo, so na sakit in pikilan ko, sinamin akal niyo. May ta humarap kamo pa, hinang niyo, ang panyo pagtag-ipunan, makatabang kanyo. Buko namin nagpapanjari kanyo, buko namin nagdihil kanyo, sin kabuhianan niyo. Amunin Allah Ta'ala. Sampay in siya nakaian hambok. Waktu laong niya bagbagon ko rin mga barahala ini kata. Tiyagaran niya pagabot sin waktu yadto, nagpanauman katanway na nakapindo na laon sin kauman nila, sabab madto sila pa, gitungan sin ini kablangan yaon, dito sila bunyi-bunyi, wayroon tao halawm sin kauman. Amo na yung kakadto sin Nabi Allah Ibrahim, biyagbag niyain, ini kataan sin pagsumbahon nila, amo rin kiyapin niya yung dakula. Sarta yung piagbagbag niya, ang paniyaman to siyag pa lima sin amoy in barhala ito. Haupoon tapagbalik, sin sila ubos na yung pagbunyi-bunyi, na bagbag na yung tuhan nila kataan, napusat na. Bang hadya intaw tagaakal kimita sing kahalan, bang mo piagtutuhanan, may taon na magbag kanyari, na misan siya makatampan hamin na magbag kanya, bang siya Tuhan. Pamintangan niya to si mga tao tagaakal. Sa gamayan, naglag sila sin sabab, hasupaya kaingatan nila, hisun himinanghan. Sampay aon, nagimo along niya aon, hambuk bata, bago, kaya rungukan na mo, amin nag-iyan, bagbakon niya rakuno yaw. In mga barhala yaw. Nahisuyan lang niya, lang niya Ibrahim. Amo na yung kapakawa kanina. Pagkawa, amo na in, piya hakutan kahoy, matahay hambok lokal biha,
sa taang pa siya biyutang haamuin hambuok biya hipagtitimbak nila yaon kwa biya madto sa pantun badlong yaon hiukot maribisuron biha nampa hiukot di hawawa pagos pa sa katunin taurid to atawa bato ang pauturon sing kapain piyahukot kaniya lumagtik inyad to harap man to paunhan, sarang-sarang mahulog dito ha aming kabayaan nila. Kahulugan amunin piya biubuhian kayo rito. Inna bi Allah Ibrahim, wayroon nangayo tabang kan si humano siya. Sampai in Jibril alayhi salatu wassalam, paglagtik sinamuin badlong yan to, di matong madukan niya, ya Ibrahim, pangayo kau patuhan mo. Dahon ko madtupan niya. Laong niya bang ikaw ri? Di ka pakunahanin tatabangan mo. Sa babing kata niya turha Allah Ta'ala. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Mamarahinin Allah Ta'ala, kaya ingatan niya bang unin hinang ko. Di na kukunahan misan mangayo pa Allah Ta'ala. Sabab yari asal halawam simbigi jantung kuin, parsugpatan ko ibang sintuhan ko Rabbul Alamin. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Yan to na siya hataas, baya-baya akong sumampay na madto, way pamiyabot impaso sin kayo. Pabaransin, Nabi Allah Ibrahim, laong sin Allah Ta'ala hakayo, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya kau kayo, pagpahagpay kau ibang kasalamatan kan Nabi Allah Ibrahim. Si magpak siya pababa, way siya nakananam simpasok. Yadtuin mga salaggo-laggo tutukasan sin Allah Ta'ala ha Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sumuno biyay diha ayat ini puas sin tutukasan may ta siya tiukas. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Hangkan tuy siya tiukas, kaya na hinangon siya sin Allah Ta'ala magdarungan singkatan pakaradyaan pag-agama. Hamano siya. Hinangon na mo, kaulong niya magdarungan, hamano siya. Intiag mano siya, ini sambil kita nunay nilamod. Tanda niya ingkatan kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakahinapusan sin amoy in rukun Islam 5 pangikut ini Nabi Allah Ibrahim iwan sin anak asawa niya. Doon na yan. Doon na yan, pag iyan sin Allah Ta'ala bati hinangon siya magdarungan laong niya kala wa min dzurriyyati. Biadin na laong niya ya Allah mga anak kapo ko. Hati niya biya, sa panton siukat niya, bang ako mapatay na hisin sumublik ako. Biadin na lang ni mga anak kapo ko. Wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dhalimin. Laong sin Allah Ta'ala, naim mga silaan niya ya, di sila, misan anak kapo mo, bang silaan niya ya, di sila makajarimahin ng imam. Atau magdarungan sa parkala pag agama. Nasa hajaman na to ini banus na bihaw nagdararungan sin pag-agama sa kaanyayahan na indiyara katan. Bukod na panghindo sin Allah Ta'ala laway piyatarang sin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agad hilugos nila hamano siya hipapahinang sin inyon wayron puunan niya rin hasara sin Tuhan Rabbul Alamin. Jimaja to nabihaon mga katawtay manghuran haagama Islam na in mga inikatan biyay takato sin Allah Ta'ala in katarangan sin mga silaan niya di tuod sila dihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala lugal haadlaw ganana may nangway kapus paiddahan sinang malibadat nila. Kaanyayahan sin manusia
haantara niya iban sintuhan niya Rabbul Alamin. Uno yung kaanyayahan niya, amo na yung pagsirik si manusia. Amo na yung lumagi manusia, limbagan. Huuin siya nag-iyan, asyhadu an la ilaha illallah. Magnaiksaksi ako, wayroon Tuhan dugaing, mapatot pagtag-ipunan, buat malain kanin Allah Ta'ala, sa yadtura isab kimakawas. Paamuin hinang, bang niya hikausaha, hilamud niya, hahinang niya. Bukon lamod hapag-agama. Amo yan hindi madyato. Kan natiyawag sirik, pasal piya pagsaw niya in Allah Ta'ala, iban sin piya panjari niya. Doon hakakahinang niya. Anyaya dakula. Si manusia paginawawaran niya. Ikaruan niya, kaanyayahan. Haantara si manusia, iban sin manusia. Pagkahini. Amo nain, dimihil kau kasatuan, hapagkahiyo mo manusia. Iniyan niya yamu waran mo. Bukun amuin, hapangannal mo iyan niya yamu yadto. In magkangingi. Ikaw yung magkangingi. Hiwalik sin Allah Ta'ala maun kay mo. Bihan yan. Na doon hay nilang si mga ulama. Bangkaw ri maapon sin na iyan niya yamu, way ka maapan sin Allah Ta'ala kay mo. Bihan yan. Ini katunia. Kaanyayahan. Haantara sin manusia iban ginhawawaran niya. Amo na yung maksiat, mahinang sin manusia. Ang kanabang kau nakahinang dosa, saroon doon magtawbat kau pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magbing kau, mangayo kaampunan patuhan Rabbul Alamin, hasupaya makapuklas kau ring hakakahinang, amuin kiasuran mo, inyaon katantan, di kababayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumuno, wa idja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna. Hinang namo long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in bay. Unin pa ganun bay, Baitullahil Haram. Mathabatan lin-nas wa amna. Amuin babalik-balikan si manusia. Labi-labi na siya bang nakadto na panagnaan. Di siya tumahan, insubay siya makabing madto. Karena sin amuin, di niya madawhat in katan karayawan, makalabireng sing karayawan, bang siya sumampay na madto palukalito. Karena inyan diyan sin Allah Ta'ala, labay ring hakabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ipapabayta sin Tuhan Rabbul Alamin. Manhajja, walam yarpus, walam yapsuk, raja'a kayaumi waladatsu ummu. Isiyusin nagnaik haji, wayroon doon haon, daing hamangahinang sa tulaat, di kagunahan hinangon sintao tagat kal muslim, iban di makahinang sing kapasikan, bang siya makawi na pahula niya, biya siya sinyang papiyag anak hiina niya. Isu hindi mabaya. Mui siya rin hambok lugal yaon. Pag-uwi niya, sa sinya piyaga na kiina niya. Pangkaw abutan na sing kamatay mo, manuy tuyan palomsul ka. Way nahapitan. Amo yan, mga katawte manghuran, haka may Islam. Nahasabab yan, in parkala, paghaji, muna-muna, kaluwala niyo papayag karungukan. Hibayta na mo hawak to ini in Baitullahil Haram, nakauna ring hakatan timindog. Iban impanagnaan naghaji harap madto palugal yan, Nabi Allah Adam alayhi salatu wassalam. Siya in nakauna nakapaghaji dahil hakatan. Daing hawak tulong niya sing kapag papanjari sin Allah Ta'ala sing gumi. Nahasabab yan, siyunuan na sin mga katan karasulan kanabihan. Nakauna, dain Hanu alayhi salatu wassalam,
Karena pag-abot sin latap, hatip po sin nu, limiw in tubig, iwan dagat, sin bud mataas halom sin dunya ini. Bangaon bud mataas, limiw in tubig, iwan sin dagat naglamukay. Karena piabustak sin Allah Ta'ala in tubig hawawa sin gumi, iwan pianaog in tubig hataas sin langit, naglamukay, nakaliw sin bud mataas, nalumos ing katan kafir hawak tuyad to. In musrik way nakapin, misan ng buo. Amura in miyagad ha Nabi Allah Nuh alayhi salatu wassalam hatasim bahitra niya. Muslim katan, in nakapin. Amuna in nanubo ha manusia mahuli. Pagtawakon nilalong niya second generation, sin manusia, amo na hindeng ha, anak kapu sin Nuh alayhi salatu wassalam, sampay nakasud na roonin, Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, halaw man nila, na ayaw kaw mainuinumayta, puas sin waktu yun to timaod na sabing kafir, timaod na sabing musyrik, sabab, in manusia bihad to nasadya, bang wayron magpatumtum, doon hayan na tanto na sadya himinang hadya sing kabayaan nila, iwan sing katanaman nila. Yan. Tumtumun na to, Musa alayhi salatu wassalam, kapatanad laura nakaig ng alam sing kauman niya. Pagbing niya, yaon na nagsusumbasin, bialo pasapi bihan, hinang daing humulawan. Amo yan, na in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta kato taniyo sa reyo waktu amunin waktu niya. Hapag agama. Ikarwa kasahabatan niya. Ikatu amuin sumuno ha mga kasahabatan amunin tabi'in. Tura nagsuno-suno. Imaana niya hikaupat, hikalima, hikaunum, hikapila nakita niyo. Hangkan na ay kamo mainu-inumayta bihaon gimwa kato taniyo katarangan simbanus na sin manghihindo pakabatalan, uwos in, piag-uulak nila Quran, iwan sunnah, sabab maanahan nila hadyaha amin, mag-agad sinak, iwan akkal, iwan pikilan nila. Bihan, hindi madyato, mga katawtay manghuran, haagama Islam, na, doon na yan, in pag-iyanon lang na Baitul Haram, amo na in, yaw na Masjidil Haram, biyayta sin Allah Ta'ala sumuno kaniya, hamanga sila maghahadji, hajaman puas sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, law niya, wattakadu min makami Ibrahim musalla. Hati niya in Ibrahim alayhi salatu wassalam, amo na in, mapuas daing ha kalubukan niya, nalawa, wayron na, doon haon, nakaingat bang haunuin, bay, amunain, Masjidil Haram yaon nabihaon, lugal pag, iibadatan patuhan na to Rabbul Alamin, amunain, gimuwa na roon, daing hasabab sin paghatod sin Nabi Allah Ibrahim, asawa ni Ivan sin anak niya maun palugal yaon, nakauna hasupaya roon haon, amuin, ini, tumagna nain, mga sila doon naguhula yaon, labay ring haamin tiyag na ansin, ini, Nabi Allah Ismail, iwan sin ina niya. Tanda niya hawak to sin, amuin, kaukab sin jam-jam, doon hayan, wala naig impagtulak sin Arab. Dahing ha, Syria, harap payaman, lumabay ring ha Makkah, mahita sa babaon na tauron ha Makkah, hawak to timulak in tauring hayaman, Arab, pag yanon lang niya, Jurhum, nagtutulak-tulak sila pagkita nila aon manok-manok, nagliligot-ligot hataasin, langit, nalong niya aon, tuwig lang niya roon haon. Pangitaan nila, sinaon tuwig hababa, bang aon manok-manok naglulupad hataas, naglilibot-libot.
amo na yung kakadto nila, pagkadto nila, yaon indo magtalay anak. Nabi Allah Ismail, naguhula, duwa-ruwa ra kailo. Amo na yung kapamaid nila bang sila, manjari humanti doon. Sampay yung paghanti nila, diatungan na sila raya doon halukal yaon. Amo na in naghula na sila roon. Namaid, bang sila manjari na maghula, nalong sa ini Hajar, ulong niya manjari kamo, lag kamo sing katanaman niyo, sa along ngayon tubig kamo. Amo na in, tubig jam-jam. At niya paglasag si Nabi Allah Ismail, amo na in nakapamikit na siya mga Arab, asab yan tunay nang na siya Arab. Ba't inasalan si Nabi Allah Ismail, bukod siya Arab. Bihan. Dahil intay mangud niya, amo na in Ishaq, alayhi salatu wassalam, amo na nanganak ka mga Yahudi. In Arab, iban sin Yahudi, magtaymanghud hangka ama. Amo na Nabi Allah Ibrahim, alayhi salatu wassalam. In anak niya, pag iyanon lang niya Banu Israel, sabab ingan sin Yaqub, anak sin Ishaq, banghabaha sa Arab, in pag iyanon lang niya, in siya yaon, in Yaqub, pag iyanon, Israel bang habahasa ini sin Yahud, sumagawa bang habahasa Arab, Abdullah in maana niya. At niya ipon sin Allahu Ta'ala. Naruwa sila magtaymanghud. Inyaon nanubo na sin mga kanabihan, karasulan. Bihan, amurain, wayroon long taroon haon, panubo na sin ini panubo sin Ismail alayhi salatu wassalam, amunain pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunan daing ha Arab. Biha, amunain kahinapusan. Naamo yadto mga katawtay manguran ha kamo Islam. Na pagbalik-balikan law niya ini lugal yaon, amo hindi na maig halom simbigi jantong sin tao karna sinug nila sin hinang doon haon halaw man niya. Ubos biyayta sin Allah Ta'ala, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baytiya lit-ta'ifin wal akifina war ruk'a'is sujud. Biyayta doon ha ayat ini, laong sin Allah Ta'ala diaak nga mo, in Ibrahim iban sin anak niya, hipapasut si in bayaon. Amo na biyangon sin Nabi Allah Ibrahim iban sin anak niya. Amin pag-ianon dito ha, kabtangan kaina. Amin hinang nila pagsasambahayanganin, lugal sin Ibrahim. Bakas sin siki niya, sampay paadlawin niya kakitaan sin katan maghadji, bang siya umatod da, dua siki niya yaonin limpa, doon kau sumambahayang, bang kau ubos tumawap. Doon ha, ini Ka'batullah al-Musharrafa. Naamo yaon. Mahita sabab na sabot di halawm sin ayat kahinapusan ini, laong niya diaak na mo in dua, Ibrahim ama, iban sin Ismail anak, hipapasut si in Baitullahil Musharrafa. Dahil nga uno, hipapasut si kanila dahil hapagsirik. Tahhirahu minal syirki, wa tahhirahu minal ajnas, wa tahhirahu minal bid'a. Hipapasut si kanila ruwa, impagsirik, hati niri manjari paaunan pagsirik doon halugal yaon. Iban, hipapasut si kanila hikataan lumi, sabab sindi hikatay main, sinamal ibadat si manusia. In hikatunya, hipapasut si kanila ring hahinang, bukon lamud hapyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung mga hinang bago pag iyanon. Hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to sing kaukab niya sin Makkah ring ha, paglain niya pa Madina, pagkadto niya, iubos niya biyag baging barhala katan, way nakapin. Tung gatos tagka numan barhala, halawm sing Ka'batullah, iban sin hagwa niya. Sampay ha, bud, sapa, ingan simbarhala dito biubutan, isap,
Dito ha Marwa. Damikian aun barhala dito. Ingan niya nailah. Harwabud sibi yaun aun barhala dito. Amuin pag-unuhon nila. Nahangkan na bang kau ubos magtawap, magtunakaw magsai. Ubos ko mamasasin ayat, inna safa wal marwata min sya'airillah, wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alay ay yattawwafa bihima, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ampaka umalup pakabatullah. Bat amuaon in piaghambuukan sin katan pangiblatan sin nagaagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kan napagtawagon sin mga ulama, ingka batullah baitut tauhid. Bay piaghambuukan sin katan mangiblat harap patuhan Rabbul Alamin umalup pakabatullahil haram. Inday hasad lupan alup nila pasubangan, inday subangan alup nila pasadpan. Inday hautara harap pasatan, inutara harap pa satan. Biha. Insatan pa utara. Bihad to. Mayta. Sabab in mukarna ta mangiblat harap pa baitullahil musyarrafa. Amo yan, mga katawtay manghuran. Na inupat na sabot ini, haayat kahinapusan ini, amin papalanuan sin Allah Ta'ala, harwa mag ini tali anak, mahita yad to papalanuan, maksud, littaifina wal-akifin warrukka'is sujud. Ha mga tao, magtatawap. Sabab yung pagtawap habuok da, lugal. Yang daakan sin Allah Ta'ala, manjari kau magtawap, amurain lugal yaon. Way rugain. Hangkan nasirik, yung pagtawap hakakubul-kubulan. Pagtawap hakakahuy-kahuyan, nakabatu-batuhan. Inyaon katantandi manjari, sirik patuhan Rabbul Alamin. Bat hambuok na manjari pagtawapan lugal, amurain, Baitullahil Haram. Amo yan. Na, pag-ubos lang niya, wal-akifin. Pag yanon di akifin, amin mga tao, tutug mag-ibadat doon halugal yaon. Biya kaw sin nag-itikap. Biya kaw sin nag-itikap doon halugal yaon. Di kaw manjari, mig doon. Hapuson kaw magtawap, limingkod kau mangindua apa Allah Ta'ala. Makajari sadya kau gumawa dahing halawm niya bang mo akaron impag-itikap bangaon hajat mo. Biya magpagwa kau silumi muray habaran mo. Gumawa kau pagwa. Ampa kau magbalik, mag-air, magbing na isab kau mo palawm. Ang uyad tuin, pag iyanon doon, mabista kau nag-itikap doon halugal yaon. Warrukka'is sujud. Ihnikatu niya magsambahayang. Bangkaw, laulon magtawap, limingkod kaw, mangindua, makahali-hali kaw marayaw, sumambahayang kaw. Biya, doon halugal yaw. Kawaon mo karna mahunit pag-apasunin sa lago-lago karayawan. Ipagdihil sin Allah Ta'ala. Mataod to mabaya maghadji. Balabi-labihan in alta. Sa may di magpakalaos. Karena uway pamiyabutin waktu tiyak dil kanya sin Allah Ta'ala. Kuno siya makapanaw madto. Hangkan na subay buuton pa ngayon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalu-kalubaha. Dahil nga mga sabab. Amin subay matao din pag pangayo takaampunan patuhan Rabbul Alamin. Pakita matay maharap madto. Amin makaiyan kita labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, yari na ako di matong simpartawakan mo. Karena bang bukon ikaw in nagpakari ka ko, di sa ako ini makakari. Bihan. Pila na inta ron alta niya, may ita makasampay madto. Way misan gahod ka kaslong ta. Sa sumakawa yaw ni namuin uno ni halomsin, bigi jantong niya, yung pagbutol niya, mabaya tuod siya makakadto. Inyan, bang hitakdir sin Allah Ta'ala, minsan mayroon alta mo, yan to ko makasampay. Bihan yan,
ayaw hadya maig in huwat-huwat na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to yan, mga katawtay manghuran, hakama Islam. Hasababi nini, dahin ha mga rukun sin paghaji, amin suway na halgaan, di manjari mahinang ni kasasaukato, in ibog sin mata na to, manglunsulan, mangita-ngita. Suway na to, pagpuasahan ni mga yan, magpuasa kita rin amin ibog sin pangita, tarid tolo kalit to, madto kita tumutog dito mag-ibadat. Kahit na makaminsan na bistahon ka ito yung paghaji, mga katawtay manguran, hakama Islam. Mura-murahan, kapag barakaton ka ito, tanin sinallahu ta'ala, in waktu na to, bihayaon, aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwatu fillah ittaqullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Mga katawtay manghuran ha agama Islam, dahin ha mga pagpatumtum kato tanyo si mga sila nakasasakop sinhinang doon halugal yaon sampay si mga kami hajaman namo yad turidto kasakop sinhinang amin mga nagpakakpukla sinamal nila dahing hapyang daakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yariaon kabtangan si mga ulama hipapatumtum kato taniyo wa mimma yuhsinul isyara ilay fi hadal mawtin an naqula lil hujjaj umuman laung niya sarayaw-rayaw amuin mapatut hinangon si mga tao magahaji doon halugal yaon katantan si mga magahaji amin niyang pasung nimiyat magnaik haji iban si mga sila kaya lukis na nga nila sin tumulak na maghaji lapay na mga sila nakapaghaji na amuin suway kira-kirahon nila imbaran nila bang nakaamura kain hinang nila at wala. Ba't biyad tim paghisab sin manusia habaran niya. Bukon kau rumuhong nahadya imyan, nahadji na ako, ubos na ako. Suway mo asubon, ay ko yung paghadji ko, ato nakaamu baha at wala. Kimugdan baha at wala. Aw ba nahinang ko rin turi, kumapatot hinangon nahinang ko. Adakala mo ting kialok pa sinamal ko rin to. Bihan yan, laung niya, alaikum bihifdi hajjikum wa umratikum wa saira a'malikum minas syirki wal bid'ah. Panawag-tawag ang mga maghaji, papaayaran kanila yung paghaji nila. Iwan sin pag-umra nila. Iwan sin katan amal nila rito. Amin makasud papagsirik. Iwan sin paghinang hamanga hinang wala piyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atawa wala niya na hinang hajaman namo yadto mga katawtay manghura magpakakita kami kawasin panyo nila hipagpahid madto pa Baitullahil Haram ampan nila hibutang pabayho nila biha hisa po pawarnang nila biha uning nga niya to ingan niya to sirik sa kaulaw-la in Baitullahil Haram yaon bangkaw makasapukan niya biasin na sapuy sa bindusa mo
In Umar ibn al-Khattab hawaktu simiyum in Rasul sallallahu alaihi wasallam hajar al-aswad. Pagsubli niya, tiyudlo-tudlo niya yung bato. Siya kalong niya bato kaw yan. Bang hadya mo kung kita ko in Rasulullah simiyum, kay mura ko simiyum. Di ka makarihil kako karayawan, di ka makarihil mudarat kako. Hisiura, Allahu Ta'ala, imakalakpas kato deng ha, katan kakahinang, di na to mapatut hinangon, subay hadya kita magbing harap kaniya. Ingka batullah, hinang hadya siya yaon indan, simpag ibadat pagtawap, in karayawan mahinang murun ha waktu yan, amurin pagtawap mo. Sata nanganal ka po Allah Ta'ala, iban piyaa mo, hinang mo. Piyaa agad, hakabayaan sin Allah Ta'ala. Karungukan po magtatawap yun, nag-i-story. Iban sin iban niya, nagtatawap. Bukon nagzikir pa Allah Ta'ala. Bihan, mga jimajato. Inyad to katan, kalupas sin ibadat, mga kataw tayo manguran. Biadin ni manglunsol day nga amin hambuk lokal, pahambuk lokal. Biayta diya ini, laong niya. Ayad ka mo ini kahalan niyo. Pa'alaykum an yantabihu. Wa minal hujjaj man la yajlis fil masjidil haram. Wa innama yazhabu ilal mazarat. Wa ilal bid'a wal munkarat. Kaya jagahan ini si mga ulama, bangun ini ng sintaor ito. Jagahin ni ulong niya imbaran niyo, aun day nga mga magahadji, bukon sila limingkod dito halom si masjid, mag-ibadat patuhan, magjikir pa Allah Ta'ala, magtawap doon ha, lauman niya on buat malengkan, humarap sila mamisita, pakain-pakain, maglunsulan. Bihan, himinang simbida, hati ni himinang simbida, wala piyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magurol sin kalungag-lungakan, piyag tapukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to in siya lawag sin mga musrik. Uning kahunahan mo kadtuon yan to. Uning maka mo karayawan dito. Hangkan na hajabal nur, amin panagnaan kanaog sin ayat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalupahan ko hajarang uno in taon yan to. Ibuhanin taon naulog dengan tasimbod na kulong pababa. Naunin patay yan to, patay syahid. May tapyang dakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam parakon ko man to patay simbod. Bukon siya lamud hamasyairil haram. Bukon siya lamud amin lugal pag-ibadatan pa Allah Ta'ala. May takaw kumaskas man to. Uning kaunhan mo. Amo yan, mga katawtay manguran, pagpatumtum sin mga sila kato niyo ando kaylo, ayaran na to inang malibadat na to. Hasupaya, di malupasin waktu na to, dihil sin Allah Ta'ala kato, sinyaon birayta niya asal. Wal asri innal insana lafi khusr. Ibot, pawakto, in manusia lugi. Bang mo wala napakay, in waktu rihil kay mo sin Allah Ta'ala, ruon haamuin, karidaan niya, kakuyakan niya. Biya. Uning kakuyakan sin Allah Ta'ala, illa alladhina amanu. Amuin nagparat saya. Di mamarahi roon parat saya sadya. Subay siyaon, wa amilus salihat. Subay muhi pag-amal, impya marat sayan mo. Wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Subay kau tumayma pagpatumtum. Iban in ikaw, subay na isang ko makuyag magpatumtum, bang aun kita mo tao alam kalaungan. Amuad to in hikapuklas mo rin nakatan kalugian. Insyaallah Ta'ala, yung mga yan tumurmurahan, mahinang sabab sin, hikapaamo na to, sininang na to. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين لا يخافون فيك لومة لائم وعنا على ذلك وقونا عليه ويسره لنا وانصرنا على من تعدى حدودك إنه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين. اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعافيك وغناك. اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وعذابك آمنين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا. اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا صفوفكم فإن تصفية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.